Kaluguran ko kabatad, kingasal pantayanan, haranasan tana po ing megaral, at metong kareng sangkap ning pamagaral, ilapin ding examination, ampong miyayaluwang test, periodical test, licensure test, at miyayaliwa pang exams, at dapat tamong harapan, bang mipasar tamo, at apatunayan tamo, inggilingan tamo. Nung din sigurong metong abagi, aburita mong milako kayang pamagaran, idasanang tanggap ta ng diploma without passing through different kinds of exams. Pero balo tamo, pwede tamo. We have to prove our worth, so we be promoted to a higher level of education. Kim pamagaral, mo itang memorize mo. O tang magsadya ka para king metong examination. You do not only memorize facts and data. You also study. Pag-aralan mo nung naning posibleng ikutang nakita ng professor. So that potang makaluklok na ka king examination room. Ating kang high level degree of self-confidence. Uling balo may tang pag-aralan mo, and you can approach it in different angles. At sitya mo yung sarili mo. Kareng miyayaliwang posibleng utang na ninggir ang professor. So you come out a winner after the examination. Uling sitya mo yung sarili mo at pag-aralan mo yung subject matter. My dear brothers and sisters, itamong Pilipino, saludo tamo nga kang Manny Pacquiao. Mupin, ding simbot na kaya lang, pero potang sasambot siya, magbibaya yung mabilog ang Pilipinas. We share in his victory, but not karetang almost 1 billion pera ating gapla. That is his prerogative. My dear brothers and sisters, potang Manny Pacquiao atin niyang laban, magsadyaya through different kinds of exercises. Nung itamo siguro tumbukan na katamo at yan, sayo ko tamo. Pero panumbukan may Manny Pacquiao kingat yan. Api batana, uling saneya, king takalatumbo. Manny Pacquiao, eya magsadya king labana. Nune pag-aralani ing kalabana. O iteng masanting kaya, pag-aralani kimut ing kalabana. Bang baluning labanan, at asambut ne ing kayang kalaban. So iteng kayang kata na kaya katamong ini, niting mumunang Domingo-ning Kwaresma. Pag-aralan mi ing kalaban, bageta agyumeng sambutan. At ing maya pabalita, ngayon Domingo ini, agyutayang sambutan ing kalaban, kambe ng Jesus. That is the good news. We can be victorious over the enemies, and we can triumph over the temptations of Satan with the help of God and with Christ. Talunan niya ing demonyo, agyutayang sambutan, kambe ng Kristo. My dear brothers and sisters, naning modus operandi naning marok at spiritu. Naning strategy naning diablo, bangketa, itulandong na yung tao, king impyerno. Gamitan na yung pamangan, gamitan na yung kasikatan, at gamitan na yung kapangyarihan. Ikitamong masala ngini king gospel reading, the bout between the devil and Jesus Christ. Liban ng demonyo, Jesus,
kitang puntong maranop yan. At yung pong kasebyan kin Tagalog, ang taong nagigipit kahit sa patalim ay kakapit. Delikado ing maranop. Niya may paranupan ng asawa mo. Mo paranupan ding anak mo. Uling masaguli lang dumamit king patibong ning demonyo. In favor of money, which is also called bread, in tao, pisalinin dangalana, bangketa makasaliyang bread, tinapi. Tinapi which is bread, tinapi which is money. Bali po, we pride in the fact that matataging ekonomiya tao. Uli daring dollar remittances daring overseas Filipino workers. Very good. More or less $1 billion sing lulog kaya katamo. Uli daring OFW. At detang ating kamag-anak kaya tsuking overseas. Very good. Maybe may kapagawa lang bali at manawa labiye. But that is only one side of the coin. Sa pagnanasang maghanap buhay at maghanap tinapay at maghanap kabuhayan at pera ang maraming Pilipino, sila ay dumayo sa ibang bansa at the expense of the family. Maraming mag-asawang naghiwalay at pamilyang nawasak nang dahil sa pagpunta ng maraming Pilipino sa ibang bansa. Baliboy ng tubero, ginawa ka rin katamong tubo, connections. Kukwento na, once upon a time when he was young, mag-overseas siya, masakit, maragul at marakal ing tukso, kingaliwang bansa. Potang likwan may pamilyaw. You are open to different kinds of relationships that are not moral. Nga nung ka matatag, may lalakwan magdilidiling asawa mo Pilipinas. Uling po takabalik mo, hala na kang balikan. Uling meselab neking tukso ning laman, and gone with the wind with another man. Maging matatag kayo. Gamitan niya ng demonyo under the guise of paghahanap tinapay, paghahanap pera at paghahanap buhay, hinahanap ng maraming kamatayan. Dahil ito'y nagbibigay ng pagkawasak sa maraming mga pamilya. O yan ang senaryong makatakot. Di nga nakadanupan. They are open, prey, karen pedophiles. Ding estudyante nga lang pang tuition. Mind you, in many universities, watandaratang na examination time. Nung balo mula mo, retang karelang bugaw, you can pay a lady or a man in favor of sexual favors. Dakalaman nilyaring makanyan, gamitan ng demonyo yung dano, bangketa kwa na yung tao. Naning sinabi na ng Ginoo, iya mo mabibigay tao king tinapi. Men does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. O iniing panlaban tao king demonyo. Emya mo pakap siya ng anak mo king manyaman na pamangan, masanting agatas, pakabsyan me karen pangaral, ambong moral values. O tanging anak may aralan niya, maging matatagya. O tanging anak may ragul niya alang moto, hagamit nening demonyo, bang manako niyang bangko, bang makamatay niyang tao, bang maging sugumi, king pamagdapat maya. Pero ring anak, kinabsiya king pangaral, moral values, maging matatagit ang anak ito, laban kinaligwat ning demonyo.
Ita mo siguro rin kasi singidad ko na ka. Salamat ka rin pingari ka mo. Uling tenam da ka rin puso tamo deng mga santing moral values. Aliwanag ko na ipanugalingin rin anak. Aliwala kayo sa kaya katamo na bab, kitang minunang panahon. Nowadays, metong ka rin kalabanan ng anak, internet. Dem kung anak yung subaybayan nyo na in the use of internet, ang pong computer. You name it. Internet is a highway, is a public highway. Anything goes. Anything goes. Kaya pong internet. At nung mo balo, nung nanong luluba ng website ng anak mo, maybe you will be shocked by the fact that they are entering website that not even angels would dare to browse and to enter. Dakal pong bagay ang internet. At nung yung anak, may din ang guidance, baka mapariwaraya kaisipan because of the internet. My dear friends, delanin ng demonyo, Jesus babo ng matas alugar. Lundag ka, ngana. Banggeta rin ang hel sa kuro laki ka. And you would not even touch a stone. Kaya ka man masugat, dugpa ka, in an instant, you are a superstar. Maralas po kaya katamo, lulubitang kapag nasa na maging sikat, maging spectacular, maging bida. Na sinabi na ng Ginoo, may susubukan ng kekang Diyos. Nung dapat tamong magpasikat tamo king pamaggawang mayak. O ito'y tunay kasikatan, magpakabayani ka king pamagdapat mayak. King pamagdapat kamulangan. Maybe some children, because of psychological problem or a need to be appreciated, magwalala. Pero that's not the way it should be. Nung bisa kang magpapansin ka rin pengari mo, linisan mo yung balayo pati nga po. Nung bisa kang napansin na ka rin pengari mo, maging mayap kang anak. Linisan mo yung kotse ng tatang mo.